umsebenzi sawubiza uProvident Fund kodwa njengoba sikababoni sawubiza umasipala njengeclient elabo labo kodwa umasipala kusho ukuthi into yethu uignorile kodwa ke it's nevertheless now sizawusebenza phezukwako njengala siyofela la umasipala siyalandela ngawo njengoba sesiqalile sazogqinqa la umasipala ufuna ukubonela ilizwe into oyenze ebantwini njengoba uthi masivotele kusasa ngoba lo masipala uphethwe izinhlangano njengoba bethi masiyovota kusasa ibona ba-ignora izikhalazo zethu njengango sibacelile sathi sicela bathumele noma ngabe ubani ongaqhamuka eziclient angakubona nokuhlukumezeka enikhala ngako ukuthi cha nje nangaphakathi emsebenzini kuningi ukuhlukumeza enikutholayo awusichazele ukuthi kwenzakalani ngaphakathi ukuhlukumezeka sifike sahlukumezeka kakhulu kunabaqeshe abantu abangamahlanga indidi ngendidi esihlukene so into abayenzileke kune-harassment ezeka ngaphakathi ingama-case aqhubekayo CCMA esinawo ayi-pending case njengoba ngixoxa nawo amanye wawo lapho basebenzisa ama-vegal language uma bexoxa nabasebenzi kuzoba nabantu ababaqeshe la kuDecember nje on the period of December ndiyacinga uba ngoku sebexoshe u200 and above abantu bebajombela ngaphakathi mabefike ukhiyile ningonogadani babini bajomba bangene ngaphakathi bafike banibambe banishuthi banisabise babaphethe isibhamu kodwa banxibanga uniform yenkampani bambejombile nibabuza ukuthi ningenephi bazonisabisa banishiye kanjalo sizibhalile incwadi ezinesikhalazo zabo even nabo laba bepolo kutheke mase sizibhalile incwadi basibiza kwangathi uzolungiswa labantu esithi thina la namhlanje asifuna uxoxa nabo sifuna umqashi ngqo laba kudala sizama ukuthi siya resolve nabimetha ngaphakathi sibohlula akukho ukayinaphana nabo umuntu esesimlindele ongatshintsha impilo ngoba akuyona head office le i-owners ala isizo lesi bangabaqesha abafana nathi sizamile ukuhlanganisa ukuthi akuhlalwe phansi benesixazululo ngazo zonke lento sithinta ukuhlukumezeka ama-harassment i-abuse ekhona sahlala phansi akuzange bekhona sixazululo size sathatha lo action siwuthatha semgwaqweni sizabuya futhi sithatha new action lapho siyakhona kwisiteleka lo it's a first warning lo second warning yeza lapho kuzoma yonke into la kungangeni umuntu sitshale mfowethu ngokuthi esikhathini esiningi uyaveza ukuthi izikhalo lokho niyayihambisa kodwa ayikho into eresolve njengamanje nina yini enifuna kahle kahle yenzeke going forward izikhalo kusukela from u2014 sidlulisa izikhalo kubo sihlala la into abayenzileyo i1 ukunxenxa ama-unions bamabe maninzi ngaphakathi kungabikho nyunyana edominator bathe ngokwe-friendship yabo nabo abanayo ikhona-ke inyunyana esiyikhona manje ngaphakathi umuntu okhona ndiyacabanga ukuthi naye bamvalelela ngaphakathi akekho la so lo muntu lo uyishopshuwathi ubizwa has i-full-time shopshuwathi kodwa iy'nkinga zabasebenzi akazihlalele nayo uyathukwa la emagrupini ngabasebenzi kodwa esikufunayo njengamanje ukuthi makufike yena i-owner isho ukuthi kulezi zinto ezenzakalayo isiphendula ithini uma ngabe bethi bona no bayacela ukuthi basibize kuzohlalwa phansi sixoxiswane bazoba sebethatha action besibuyisela besibonisa into esho ukuthi benzeni ngalezi khalazo kungasijabulisa lokho ngoba into esidinga u-action wayo i-owner ukuthi ithini ngalabantu ngoba kunabantu esibapointayo ngeminwe ukuthi ubani wamthuka ubani uyajomba ngaphakathi athola abasebenzi belele even nokutesta abantu utywala bafuthiswa abantu la ekhaya into ibingenziwe kuthe masesithola ukuthi abantu I think is 1550 kwamagada khona kuthe masekutholwa indima yokuthi kunabantu abangayikhokhelwe iProvident Fund out ndiyacinga ukuthi inani elingayikhokheli it's 1400 uthi yena akhokhele abantu abangu-69 uthi umbuzo laba abakhokhelayo ngabanjani sithe mase silandela uProvident Fund sisiza la ekhaya sizobuza kungani ukhokhelwa laba abangakhokhelwa wathi-ke impendulo yabo no indlela basiphendule ngayo yindlela bavele baqesha labantu abazoxosha yonke le gang indawo njengoba ndithi mina on the period of uDecember kuqala uDecember-ke ngoNovember kuqeshwe nje obhuti ababini abangagqoki i-uniform abangafiki bengahleki abana-certificate zakufuthisa bayeza kuthina kwanganto basebefikile esayithini kumina ndathi ngicela banikeze evidence yonke abanayo baqeshwe ngibani okusithusa kakhulu umasipala uyeza azosichecka bona bayintoni ngoba inkampani inayo inspector ofika ya-check inayo i-management efika ayi-check so bona badlala iphi role bathi bona bangama-OPS sithi xa ndibuza uba yini leyo ama-OPS alikho impendulo ephumayo kuphela bazoshanyela sinamakhesi endicinga uba i-bargaining council iyathinteka kona sendiyivizithile i-CCMA ndiyivizithile siyacinga ukuthi out of 1550 abantu esinabo ngicinga bamakhesi aqhubeka i-pending case bawu-300 njengamanje we are sitting on the abantu abayidismissiwe la ekhaya ayikho into ekuthiwa yi-warning ayikho into ekuthiwa i-verbal noma yini uxoshwa khona umuntu ola egeyithini
and njengoba kushiwo kunento esibhalile la ukuthi ibribal yes we agree ukuthi nabo bayazi ukuthi ikhona kunama case akhona kubona abathi bazowa resolve bawanyathele ngenyanga so ziningi zimile uthi umbuzo esisala nawo wena masipala njengoba besucelile ubuqhubeka nobanikeza umsebenzi wanika kanjani abantu abakanje umsebenzi mhlawumbe omunye umbuzo mfethu i-security industry ithathele phansi kukancane la oyificini nenyunyana eqondile eyilwelayo kungako mhlawumbe isikhathini esiningi sinokubona inkampani ezihlukahlukene zama security zichaphaza abantu kusho ukuthini kunina nihlangene namhlanje ukuthi nizobeka istembu ukuthi security nayo sekufanele walwela amalungelo kusho lukhulu ukuthi security into ethathelwa phansi osikwenzileke okunye kubuye kwanesigqi sithe ngokubuka ukuthi isecurity kule nyunyana sikuyona inyunyana sikuyona iNUFASA Trade Union sibizile sa organize nezinye inhlaka ezingamayanya ama unions ukuthi ize sibuyelwe idignity sicela even labantu babizwa ngephimbo la eThekwini sibabizile sinabo la amanye kwama unions ngiyacabanga ukuthi ngeke nayibona into ethe AMCO ingoba lokhu nje imashi yethu ayikhethile noma uba ikhethe wonke umuntu osebenza la ekhaya wonke umuntu onenyunyana okhona ejoinile angeza azokuba khona bengxenye yethu asikhethi umuntu asiqokisa umuntu skipper sithi nathatha na sifuna sibe imanyano sifuna sibumbane ukuze wonke umsebenzi la abuyele ukujoina iunion eyi1 sizokwazi ukuthi sibumbane kuqala kanti akwesiyabanga isikhathi sazobuyela kuwena